Bizim Nurs автосалонго Volkswagen Passat B3 kuzavda geldi tuğanlar. Çıkarılan жылы 88, 1.8 объемды. Tuğanlar, kuzavda özüңөр көрүп турасыздар, Мына кузавда мына чукалып капотта мондай шпакель бар. Ошогу анан кийин левый сторона гранат вложениядан и сцепление туғандар. Болду, башка вложение жок машинада. 1.8-те мына мотору туғандар по факту оталып турат. Көрүп турасыңар, Номер кыргыз, оформлениясы бар. Туғандар, 1.8 мотордо 1.8 карбюратор. Инжектордес туғандар, ой, моно эмес, карбюратор. Мына солун көрсөңүздөр болот. Мына рабочий сила, рабочий лошадка, универсал кузовта, как положено. Арткы жагында көрө кетиңиздер. Реальный дангил посадта туғандар. Аласыңар, иштетесиңер, болду. Так, төттүң өттүң, жума дөмөлөк басылган, парков бар көптүндө. Эми дөмөлөктөр зима туғандар, бирок буяк бет ичине желип калып туруп арзыбайды. Кузовду өзүңөр көрдүңөр. 88, 1.8 карбюратор, вложение, сцеплениеда туғандар, анан левый сторона гранат токтош керек, болду. Оформлениясы бар. Бунун баасы туғандар 140 000 сом. Кимге кызык болсо, биздин Нурс автосалонуна келе бересиздер. Буюрса биздин салонда отурат. Биздин номерибиз 0506 23 27 кайра бересиздер. Ассаламу алейкум.